strašna stvar, ovdje bazen sa ovim dodatnim spoljnim bazenom, ali ni to ne radi. Kako ne radi čita Sveti Stefan, ne radi ništa. Gdje bi mogli se mi namjestiti? Ajde, ođi ćemo. Ovo mi je dobro poznato mjesto. Dobro poznato mjesto. Volim tačno iznad ovoga drveta ovdje. Da li je ovo smokva da ćedem? Baš mi nekako pogled zanimljiv. Evo nas ljudi, nastavljamo. Uživam u kafi, vidjeli ste. Evo pogledajte. Gdje ja pijem prvu današnju kavu. Dobro, tek je jedan. Crnogorac poranio. Ali šalim se, puno sam imao nekih obaveza jutros, svašta nešto odradio i evo tek sam sad ugrabio malo da šmugnem i da uzmem ovu kavu da popijem. I naravno, pobjegao sam iz grada, makar sat vremena da uživam u ovoj ljepoti. Jeste da ste ovo gledali milion puta Kraljičinu i Kraljevu plažu, ali već kad sam ja tu i kad šetuckam, zašto vam ne bi malo snimio i zaista uživam. Mir, ljepota, more, mirno, pogledajte. Imamo tu par ljudi, gospodin uživa, vamo još dvoje došlo, tako da baš ljepota. Jeste da je vrijeme neko sivo, ali nije ni hladno, 15 stepeni, kao što sam već rekao, iako za 3 dana, tačno mislim da 3 dana i par sati počinje zima, znači u nedjelju 21. decembra bješe u 16:03 počinje zima. Kako leti ovo vrijeme, ovo je show. A vi mi napišite u komentare gdje ste vi danas popili svoju prvu kavu. Koja lokacija? Kuća, krevet, oko kreveta, šank, kuhinja. Ajde, baš me zanima, ajde. Stavljamo ljudi dalje. Tu sam malo šedio, popio kavu jedno po sat, ubio. Fantastičan pogled, dobra kava, fantastičan pogled, fantastično okruženje, uživanje na maks. Ja volim ovo, ne znam za vas. Ja sad nastavljam dalje šetnju, moram vam kad šedem ispričati jednu anegdotu što mi se desila u Nikšiću posle jednog snimanja. Joj, kako sam bio iznimio. Sigurno će vam to biti zanimljivo da čujete. Ajde, idemo dalje. Gledajte ovdje da su morali još i ove